live chat en du tan en dan shelo tan en dan kalo tilang don ani kimapun kalo shelowa chu wang chuan tuna khan ka she chia ta ni chu mom chuan le inlo en dan ya live chat hi kan YouTube pa kan lut ta chuan hei ka live na hin mutro tian ka live na hi ka click ta chuan hi ta hen live chat hi like bula unlike uma bula live chat ta ta hen nei alang hal mai lo ni chu kha kha intingel na nang ti chuan hi ama video hi kan ti full ta tro chuan hei achunga hian plus bula hian in message hi mi hi tian invite te pang tian ain ex angkhan omta chuan hemi hi kan mi khan yang te kha pe chia hei comment chuan comment hi te ka chhiar bo kata en kher lo pon he ta tang hian live chat in met nga ta po hian arun lang ngal thei to ni ni lai mi he tian kan me photanga ya chunga mi khimo chuan tian kha tian anoya he live chat reply na hian he ta hian alang thei to ni kham tami achunga mi kha he kavalak love headline khat hei inti fulanga chuan khalai mi kha invite metanga live laya lo chat tho zong zong kha alang don ani kha te zong kha ni har salo ki pon tu na ka thiam che in lo shat ve du takin ka tin ni bai u